pozdrav ljudi, ja sam Makica Žvakica. Danas ćemo snimati klip kako se pravi ova majica. Pravit ćemo ovakvu i ovako malu. Možete da je ukrasite po želji i unutra možete da napišete šta god. Ja sam napisala I love you dad i ovdje sam nacrtala kravatu. I sada ćemo početi da je pravimo. Prvo uzmete, ako hoćete malu, uzmete mali list, podelite ga na pola, ovu drugu polovinu ostavite. Savijete ovo na pola. Ovako. Otvorite da ova linija bude ovako, da može ovako da se preklapa. Uzmete ovaj deo i savijete tu gde vam je linija. Tako uradite i sa drugim delom. Evo, i to ovako. Tako izgleda. Okrenete i ovako savijete. Samo ne smete puno. Savijete koliko god hoćete. Ovako, okrenete i uradite isto tako. Da bude ovako. 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 Uzmete ovo, ovdje ga stavite ovako. Uzmete ovaj vrh i stavite ga ovdje na ovu liniju. Ovako to treba da izgleda, onda to isto uradite i sa drugim delom. I to ovako izgleda. Uzmete neku olovku ili hemijsku i ovako iscrtate liniju. Tako. Isto to uradite i sa drugim delom. Kada ste to uradili, ovako stavili linije, uzmete i po toj liniji savijete. Ovako, da bude tako. I to uradite i sa drugim delom. Čekajte, samo da napravim. Tako. I to na kraju ovako ispadne. Uzmete, presavijete ga i ovaj deo uvučete gde je ovo. Tu ga uvučete. I tu. I onda ova ovdje linija treba da se preklapa sa ovom ovdje. Tu pritisnete i ovako i onda ovo savijete. I to ovako izgleda. I sad to može da se otvara i unutra da se piše šta god, a može i da se crta. I ovdje može da se crta. Ako hoćete da crtate kravatu, otvorite i ovako crtate. Uzmete tako. Ovako stavite i ponovo ovako. I sad vi možete to da crtate kako vi god hoćete da ukrašavate. Bilo kako, po vašoj želji. I to na kraju ovako izgleda. Možete da obojite, ali ja neću. I sad da napišem. Umjesto love ja stavljam srce. Pišem oj ovako. Pola s ove strane, pola s ove.
A kad pišete U možete da stavite onu crtu, a i ne morate ako nećete. I sad ovako po debljenim slovima pišete dead. A može i ima šta god. Napišete bilo šta. I to ovako ispadne, pola s ove, pola s druge. Ovako. Stavite jedan ovako veliki uzvičnik. I vi to možete bilo kako da ukrasite i onda ponovo preklopite i to ovako ispadne. Tako. I sada ću ja da napravim ovako veliku. Tu uzmete isto papir, samo veći. Uzmete veći i isti postupak uradite i bit će vam ovakva. I mislim da bi to bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!